fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis 8 Juni 2023 Masehi atau bertepatan dengan 19 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Mari kita bersama-sama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Martin Saputra dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim, serta dilanjutkan cawisan setelah ba'da sholat nanti bersama guru kita Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan fikih kitab Aqidatul Awam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها وكادها وجعلنا من صالح أهلها رحمكم الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي بسبب من الجنات وبأعوذ بك من همة الشياطين أصلي فضل العصر أداني الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله لا إله إلا الله وحده لا شريك له 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 اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك أعوذ بك ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا منعمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنوار الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط إلينا رزقا كثيرا من كل جهة من خزائن رزقك بغير منة مخلوق بفضلك وكرمك وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سبلنا وتعلم ما في أنفسنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن كل يصيبنا إلا ما كتبته لنا وردنا بما كتبته لنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام واكتب اللهم الستر والسلامة والصحة والعافية علينا وعلى أبيدك الحجاج والمسافرين والغداة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين اللهم أصحبهم السلامة وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين منعم مبرورين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله بحق الفاتحة بسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نيات الفتح والمنه ورسول صالح البدن والروح وطبة النصح وإلى حضرات الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين القربين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين ووالدينا ولد الحاضرين ومشايخنا ومعلمينا وتلاميذنا وأمواتنا وأموات المسلمين ذي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح المؤسس هذا المسجد أقوم وأعواني ببنائه ومعلمي به ومضافته وجماعته خصوصا إلى سلطان أحمد بدارودين الوالوساني وزلتهما خصوصا إلى حضرة السيد العلامة الشيخ محمد البجري والسيد العلامة الشيخ محمد نووي والمنتني الجاوي وإلى أرواح أنبات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين وإلى أرواح جماعة من استعلم النور وإلى أرواح والي صنغة وإلى روح مأجا ينكي بنتي حميم وإلى أرواح سادتنا صوفيا وجميع لا إله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأولهم إلى الدنيا والآخرة شاء لله لكم من سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu fi ardi was samai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan daimatan ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli ala nuril anwar sir asrar triyagil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وأفضل أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Agung berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore berbahagia ini kita kembali dapat hadir berkumpul saling bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai di kiamat. Hadirin, kita masih akan melanjutkan muqaddimah dari kitab Tijanud Darari ini.
Setelah kita mengucapkan salawat dan salam bahagia, semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam bahagia juga semoga Allah limpahkan kepada keluarga Nabi. Jadi salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi dan kepada para sahabat. Hadirin, kita sering menyebut dalam salawat itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam, salawat dan salam kami kepada Nabi, atau limpahkan salawat dan salam kepada Nabi dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Nah, hadirin, pertanyaan, keluarga Nabi itu siapa? Dalam satu hadis Nabi menerangkan, kullu mu'min taqiyin alu Muhammad. Alhamdulillah. Kullu mu'min taqiyin alu Muhammad. Setiap orang mukmin yang bertakwa, mereka itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terlepas daripada zuriat yang ada tetesan darah Nabi. Jadi secara umum keluarga Nabi adalah semua orang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Mereka itu dianggap oleh Nabi sebagai keluarganya. Jadi kalau kita baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, nah masuk siapa selain zuriat Nabi, yaitu orang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Nah, kalau kita masuk dalam kelompok orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, kita juga akan mendapatkan bagian salawat ini. Bayangkan aja kan, kalau kita masuk dalam kelompok orang mukmin yang bertakwa, sekian juta, mungkin sekian miliar kita akan mendapatkan salawat dari orang yang beriman. Subhanallah. Kalau masuk kelompok mukmin tadi ini, kalau mukmin ya insya-Allah kita beriman kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mati kita dalam keimanan, amin. Nah, nak ngaku bertakwa ini belum. Lah bertakwa belum? Siapa yang ngaku aku lah bertakwa berarti takwaan. Siapa yang mengaku dia bertakwa berarti takwaan. Tak baca, tak bisa dan tidak ada ketahui kecuali Allah SWT. Tapi kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita dan keluarga kita orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian wasahbih dan para sahabat. Sahabat Nabi. Siapa sahabat? Sahabat itu yang pertama orang yang hidupnya semasa dengan Nabi. Itu sahabat. Syarat pertama yang dikatakan sahabat itu orang yang hidupnya semasa dengan Nabi. Maksudnya itu dia sudah lahir pada waktu Nabi SAW masih hidup. Itu semasa. Yang kedua, orang tersebut pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Andai kata hidupnya semasa dengan Nabi, tapi orang tidak pernah bertemu dengan Nabi, walaupun dia beriman, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, itu juga bukan sahabat. Siapa mereka? Orang tersebut disebut dengan tabi'in, yaitu orang yang cuma ketemu dengan sahabat. Nah, seperti Abdullah Uwais Al-Qarani. Abdullah Uwais Al-Qarani. Dia ni dengan semasa hidup dengan Nabi. Dia tinggal di Yaman. Nah, dia sudah menjadi orang muslim yang beriman kepada Allah. Nah, dia kepengen nak ketemu dengan Nabi. Cuman masalahnya
ibunya ni sudah tua, sakit-sakitan pula. Tak bisa ditinggalkan lama-lama. Jadi kata maknya, kalau kau nak nemui Nabi di kota Madinah, nak siapa ngurusi mak di sini? Nah, jawab Syekh Abdullah Al-Qarani. Ini bemaknya, aku berangkat ke Madinah, aku dak lama. Kita umpama ke beri, umpama 1 jam. Pokoknya aku ketemu Nabi, aku balik. Ketemu ketemu Nabi, aku balik. Sudah kata maknya, lajulah. Hanya berangkatlah Abdullah Al-Qarani, Abdullah Al-Qarani ke Madinah. Hadirin, sampai ke Madinah, nah, tak ketemu, Nabi keluar. Nabi keluar. Ditunggu sampai batas waktu. Janji beliau dengan ibunya, maka beliau harus meninggal kota Madinah tanpa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ketemu. Dia meninggalkan kota Madinah, Rasulullah balik. Tak ketemu. Padahal kalau ketemu jadi sahabat dia. Nah, kalau tak ketemu dengan Nabi, maka dia masuk dalam kelompok tabi'in. Jadi sahabat itu yang kedua, setelah hidupnya semasa dengan Nabi, yang kedua bertemu dengan Nabi. Nah, andai kata kita sekarang ni bertemu dengan Nabi, misalnya Allah anjuk kita satu nikmat, ketemu dengan Nabi secara yaqadzah, bukan fil manam. Kalau fil manam dalam tidur, mimpi ketemu Nabi, ini tak yaqadzah, bertemu nyata seperti sekarang ini. Bisa tak? Bisa tak orang itu bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqadzah, dalam keadaan sadar, bukan dalam tidur? Bisa tak? Ya bisa. Kalau Allah mengendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan kita merendahkan kekuasaan Allah. Tak mungkin, mana bisa, tak baca, tak masuk akal. Itu menurut pendapat inti, ukuran akal inti. Tapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu Maha berkuasa atas sesuatu. Kalau Allah mengendaki, bisa terjadi. Nah, jadi kalau seandainya kita ketemu dengan Nabi sekarang ini, ketemu Nabi, termasuk sahabat tak kita? Ketemu? Tidak termasuk sahabat, karena tidak semasa. Semasa tidak ketemu dengan Nabi, bukan sahabat. Ketemu dengan Nabi, tapi tidak semasa, bukan sahabat. Yang ketiga, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah. Nah, kalau dia semasa dengan Nabi, dia ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, bukan sahabat. Contohnya Abu Jahal. Dan yang lain-lain. Nah, mereka ni padahal sudah semasa dengan Nabi, pernah ketemu Nabi, pernah menyaksikan mukjizat Nabi. Tapi karena hati mereka itu ditutup, dikunci mati oleh Allah, sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran Islam. Tidak menjadi seorang muslim, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Uji kita alangkah sayangnya kita yang sudah jauh masa kita dengan Nabi, tak pernah ketemu Nabi, bahkan ada belum pernah ziarah ke makam Nabi. Tapi kita betul-betul percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan betul-betul kita mencintai Nabi. Mak manalah kalau seandainya kita hidup semasa dengan Nabi, mungkin lebih lagi. Tapi jangan pula kita sesalkan. Ngapa pula tuan, aku dilahirkan dalam keadaan zaman seperti apa waktu zaman Nabi. Jangan. Mungkin kalau kau lahir zaman Nabi, kau jadi anak buah Abu Jahal, meluk Abu Lahab. Karena Allah sayang sama kau, Allah akhirkan kelahiran kau pada zaman sekarang ini, dan Allah jadikan engkau sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Yang keempat, sahabat itu adalah orang yang meninggal dan dia sebagai seorang muslim.
dia meninggal sebagai seorang muslim. Itu sahabat. Nah, jadi ada 4 syarat sahabat tuh. Hidupnya semasa dengan Nabi, yang kedua pernah ketemu dengan Nabi, yang ketiga beriman kepada Nabi, dan yang keempat dia meninggal sebagai seorang muslim. Ada 3 cuman dia hidup semasa dengan Nabi. Dia pernah ketemu Nabi. Dia beriman kepada Nabi. Tapi murtad sudah itu. Nabi meninggal dia murtad. Maka dia mati sebagai orang yang kafir. Sudah bukan sahabat, alang sayang. Nah, sekarang inilah namanya hidayah Allah, inilah petunjuk Allah. Inilah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan seperti ini ya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Jadi kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Walaupun Allah akhirkan kehidupan kita zaman ini, bukan zaman-zaman dulu, bukan zaman keemasan Islam dulu, zaman ini zaman perjuangan yang luar biasa. Allah hadirkan kita di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Alhamdulillah. Yang mohon kepada Allah agar lebih kepada kita istiqamah. Maka dalam baca selawat tadi sertakan ini keluarga dan sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, hadirin, sedikit kami sampaikan itu kalau sholat salam. Ingat kalau sholat salam, kalau sholli salim. Contoh, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Jadi kalau Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim, ya Rabbi salli wa sallim. Jadi salli wa sallim, jangan salli wa sallam. Salli wa sallam. Nah, ada yang galak salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Terbalik itu. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallam. Nah, yang mana kepala, mana kaki. Jadi ingat ni. Jadi kalau solat salam, kalau sholli sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim. Nanti sekalian, ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pertama kita harus hadirkan Nabi Muhammad. Jadi kita rasakan Nabi itu ada di hadapan kita. Apalagi kita awali dengan ucapan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirkan. Jadi Nabi itu kita rasakan ada betul-betul ada di depan kita. Begitu kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi sahbihi wasallim. Nah, ketika kita baca salat ini disertakan dengan rasa ta'zim, kemudian rasa mahabbah, kemudian ada rasa syauq. Nah, jadi kita mengagungkan Nabi. Dan kita ketika baca salawat ini disertakan dengan rasa cinta kepada Nabi. Dan ketika kita baca salawat ini tumbuhkan rasa rindu kita, kangen kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita tak bisa, kalib nafsak, paksakan diri kita. Jadi ketika kita baca salawat, hadirkan Nabi dan kita agungkan Nabi, kita cintai Nabi dan kita rindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat yang sangat berkesan. Dan kalau seandainya
kita baca salawat atau siapapun ketika dia baca salawat, dia dah ingat kepada Allah, dia ingat kepada Nabi. Dia baca asyik dah. Tapi tak ada ingat kepada Allah dan kepada Nabi, tetap dapat pahala. Ini kelebihan salawat. Tapi kalau dia berzikir, dia baca tasbih, dia baca Al-Quran, baca istighfar, atau dia solat, pada saat dia melakukan ibadah ini, kemana fikirannya, kemana hatinya, tidak konsen. Dia baca Quran tapi tidak konsen, dia berzikir tapi tidak konsen, dia solat tapi tidak konsen, ya sudah, tidak dapat apa-apa. Kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tidak konsen, walaupun kita tidak khusyuk, walaupun hati kita tidak hadir pada waktu itu, tetap dapat pahala. Ini hebatnya salawat. Dan satu-satunya amal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita orang yang beriman untuk melaksanakannya, dan amal itu jauh sebelum sudah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyuruh kita solat, Allah tak solat. Allah nyuruh kita puasa, Allah tak puasa. Allah nyuruh kita haji, Allah tak haji. Allah nyuruh kita zakat, Allah tak zakat. Tapi ketika Allah menyuruh kita baca salawat dan mengucapkan salam kepada Nabi, terlebih dahulu Allah dan malaikatnya telah baca salawat kepada Nabi. Ini hebat salawat. Dan segala amal apapun yang kita lakukan hari, kalau kita baca salawat, insya-Allah amal diterima oleh Allah. Sebanyak apapun amal yang kita lakukan, tapi kalau di dalam tidak ada salawat kepada Nabi, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Demikianlah, nanti insya-Allah kita lanjut lagi menurut ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi washabihi wasallam ala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalif bisyada'id wal mihad ma dhahara min habatan min baladina Indonesia wa falaiman darussalam khassa amin buldal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah alamin taqabbalallahu minkum.